Lesi isigodlo esibizwa ngamaChobeni Royal Palace kanti futhi singaphansi komkhandlu waseJozini. uNdlunkulu uQueen Nomzamo kaMyeni ungomunye wondlunkulu wesilo uMisuzulu kaZolithini uhlala kulesi sigodlo. uNdlunkulu Nomzamo kaMyeni usenkolweni yamaNazaretha kanti namuhla amabandla asemkhanyakude azomemukela njengelinye lamalunga kule ndawo. uNdlunkulu uQueen Nomzamo kaMyeni ukuthokozele kakhulu ukufika kwamaNazaretha azogxoba emabaleni alesi sigodlo kanti abasekhaya izihlobo kanye nomphakathi bebekhona ukuzohlanganyela noNdlunkulu wesizwe. Uma ukhuluma ngoNdlunkulu Nomzamo kaMyeni wasemaChobeni ungomunye wondlunkulu okhuthalele kakhulu imisebenzi yasebukhosini. uNdlunkulu Nomzamo kaMyeni uhlonishwa kakhulu emphakathini ngokubamba iqhaza emsebenzini yasebukhosini nasezinhlelweni zomphakathi. uNdlunkulu wesizwe ubeke kanjena ezibongela ebandleni lamaNazaretha ngakwenzile namhlanje. Ngibingelele eNazaretha. Ngibingelele ngokwehluka kwenkundla wonke amaNazaretha khona ngikholelwa kakhulu kubantwana baseNdlunkulu. Ngiyabonga kakhulu ngesupport. Ngikhuleke kwisilo samabandla lapho sikhona kodwa naso sithembise ukuthi sizo sikhona ngokomoya ngoba sisizile ukuba uqhubeke umsebenzi omuhle kangaka. Ngizokudlulisa nje ukuthi sijabule kakhulu uze wafisa ukuthi kube bekungeve ukuthi bese kuzokuba neinhlelo naye ngabe ukhona kodwa ke wasiya kusiza umsebenzi wathi ke ngisho futhi ukuthi inkosi izokusiza. Ngibingelele kakhulu futhi isithole esangizalayo saletha emhlabeni uZwide Mkhatshwa. Ngiyabonga wena waseGudu. Ngibonga ukuthi ungakhinyeleli umuntu esifazane ngiyena namhlanje. Sengiyabona ukuthi mhlawumbe ngiyiphi namhlanje ngenxa ukuthi ngakhula phambi kwakho ngakhuliswa wena ngaphekwa kuleli gqobo nawo wawushakulo. Ngikhuleke bazalwane angifikanga eNazaretheni ngizaliwe khona. Angifikanga ngazokhetha inkosi ngoba senguNdlunkulu ngizaliwe khona eNazaretheni. U25 wami benguhamba ethempelini eLungisana lise eMamfene ngapha kuthoko naseNyakatho ngaphansi kaMfundisi uNgubane. Kade ngibona nje uMamndimandi esasikhonza naye nami ngisase inkosazane sikhumbuzana lapho sisuka khona. So ngiyayizwa nje mase bekhuluma ngayo seNazaretha ngoba nakho isilo eNazaretha isilo naso sayivukelwa umuzwa weNazaretha ngesikhathi saso wadibana ukuthi nami ngivele ngizaliwe khona. So waseke uNkulunkulu wasemazulwini waseyakuhlanganisa akwenza kwaba yibomba. Ngiyaye ngithi ke ukuzogana iNdlunkulu akusiyi fashion akusiyi content. Ukuzogana iNdlunkulu kuwubizo. Ubizo engicabanga ukuthi futhi uma ngabe usubiziwe uqale uyokuthwasa ngithi mangabe uzoba isangoma uqale uthwase bese ke uyaphothula bese ke uyanikezelwa ke amathambo. Ngiyacabanga ukuthi nami ngithwasile kakhulu kule ntombi engishayenzanayo kancane. Izimo eziningi idlule kuzo umlilo omningi idlule kuzo kuwo. Ngiyacabanga ukuthi ngone kuwona right now. Uma ungakungibuze ukuthi ngiphumula kanjani impendulo yami ithi angazi kodwa uNkulunkulu ngoba yena wayengikhethile ngisaseyihlule wathi ephefumulela kodwa wayesekudalile ukuthi ngelinye lamalanga kuzoba kanje. So ngiqondile ukusho ukuthi kuningi engabe ngingakusho kuningi kusenhlizweni yami. Akithi yazi mangabe ujabule kakhulu uyalindeka ugcine ungazi. Ngiyabonga umfundisi wami nabasethempelini lami eJozini entendeni la ngisuka khona. Ngiyabonga kakhulu nasethempelini leli esengizo
Kuzelele kakhulu. Ngiyabonga futhi ukungamukela. Ngiyabonga ngesikhathi senu maNazaretha sonke inhlelo konke nikwenzile nisurprise. This is a surprise. Angaze nize nihlele lutho bengingazi lutho ngathola ngekholo nje sekuthiwa siyacela obekhona. Okunye nokunye ngingathi kusana kodwa maNazaretha angenzani kade ngenza umsebenzi engangaka inkingi sengizokwenza njani manje bathi ubambe nje kanjani ukula sifunele uthulo lwakho. Sifuna nje kuphela ukuzobonisa ukuthi uNkulunkulu uhamba nawe futhi wethembekile. Kuzo zonke izimo engidlule kuzo ngisazodlula kuzo nengikuzona right now. Kuyaqhubekeka ngoba ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu njengoba ngisho ukuthi before ubesangoma uqale uthwase bese ke bekunikeza ishoba namathambo ukuthi uyobhula. So like mina ngicabanga ukuthi kwenzeka lokho before ngize ngifikela indlela kwakwenzeka ngakhona ekhaya mangikhula bekazi nje ukuthi emandweni ani ekwaziwa nje emendweni ulandani lapho-ke aze athi umama kodwa Nkosi yami ngehlelo esimama kuyikho kodwa khona intombazane wazala mina ngedwa bafanele abo-6 wazala mina ngedwa ekucineni. So wayehlezi ethandaza kodwa uNkulunkulu kuyikho kodwa bese kusale nje sekungasaphumi nami ngimbatha amatshalo ngithi ufuna amatshalo imizi yabantu uzothi ngiyahluleka ngikuthengele. Athi hawu bakithi inkomo ngithi shona ufuna inkomo ezingane zokuthengela hamba ufuna inkomo zemizi yabantu. Ngithi impilo engikubone uyiphila mkhula angiyo engenze ngathatha isinqumo sokuthi angiyenzi nomuntu. So ke wena sishona okufunayo ngizokwenzela khona ungazi ufuna ukudayisa ngami emzini abantu ukuze uyothola amatshalo neenkomo. So sasihlezi sibanga leyo ngoba cha ngangisayini ukuthi mina ngingayi khona kanti angilwazi uhlelo kaNkulunkulu. Kwake kwathatha u3 weeks wonke umntwana wantombi isilo sesimthumile uthi mntwana uhambe ngiyela kamyeni uyongcelela isitsha. Weza ke umntwana wantombi ngithi makhe ushusho ungithanda kakhulu usuze uzoqamba lamanzi ngoba phela lento eshoyo ayikho isilasa kasho ukuthi indaba singaxoxa ihambe sesiyocela wena hayi ngicela ngifuna ukuphaka isilo sithe ngathi lo ukube ebufuna lokho ngisokhuluma naye kabuya ngazi futhi ngishiye izathu zami. Kwaphela amaviki amathathu bengilandelela ngibalela ngingashilo ngasekhaya ngithi nje ngisabungisa ngabantu senifuna ngihlele izolonke ngokuthi nje ngafika ekhaya ngaqamba amanga emva kwalokho angisaqhamuka ngabani abantu bazulu hayi angithembekile kangako. So ngabaleka impela amaviki amathathu nje ngaze ngagcina ngacabanga nokumbloka efonini ngoba wayengifonela every day ebukisilo simbelesela naye ukuthi suyile kamini bathini mayefika kimi ngithi makiba angeke ayikho lonto futhi ngizizenzeke kanti uNkulunkulu sekhuluma ngokuqala. So njengoba ngisho ngithi uganize uNkulunkulu ubizo akusiyo fashion awuganize uNkulunkulu ngoba ungcono noma ufundile noma umuhle kodwa mangabe uNkulunkulu efuna uyofezela isicebo lakhe uyaye kwenze ngendlela zakhe lokho. So ngizothi maNazaretha ngiyabonga kakhulu engiwenzile namhlanje seniphile nangivuselela isibindi sokuthi ngiqhubeke ebudeni nasebunzimeni bendlela engiyihambayo nengihleliphekwayo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nibe nesibindi because mhlawumbe abanye bezosaba ukuthi siyasaba kuzothiwa hayi nasesithi kuzothiwa. Ngeke kwaqhamuka-ke imvamona-ke nje esikhaleni ngoba umkhwanazeke washo ukuthi imoto emile vele ziyayichamela. Nalapha-ke kuyaye kube njalo into mangabe umdolomba-ke wathi awufisa ukwenza ukuthi zayiqhamuke-ke zithi no zizame ngayo yonke indlela ukubhidliza bese kusho ukuthi akunenenzela ekhaya uNkulunkulu nje ngifikelela ekhaya ngoba ufuna uzofeza icebo lakhe. Zazama-ke ubhidliza ngasho ngiyabika esilweni ukuthi nazi impilo eseyifika la silo savele sathatha icingo sayihloma kumfundo esihlatshwayo sayalaze njengoba simbona elana namhlanje. So ngiyabonga ukuthi nibe nesibindi mhlawumbe bebe baningi ababekade befisa ukwenza kodwa ngenxa yokuthi bebesaba ngoba beyitshela ukuthi akungeneki
akukho la uNkulunkulu angikaze angene khona futhi masevele yena ke phezulu naye sebefungile bakusho bonke baze bagijime phela baya kubaba unyazana sibasoza umcimbi sokusisana awukhansela washo ukuthi uNkulunkulu ashomba sidala ushlela yena enyangeni eziphelile ngingafonelwa kwaMasango uNkulunkulu ngithunywa ubaba uthi baba ngicela ukuthi ngelinye lamalanga mangabe ezokhonza ngapha komkhanya wethu uzobecela nje ukufika azonyathisa ubela amathube nje kana ngajabula kakhulu ngenza ukuthi ngathi nje ebaMasango umtshela baba ukuthi semfisa ngabe kusasa lokho akusho kanti angazi ukuthi usihambe phambili yena wathuba nini ukuthi nizondlalela qha nithe nani mangabe seniqhamuka esikhaleni ngathi uNkulunkulu ngiyibonile lento kuyenzeka so usethumela amaNazaretha aqala ukuthi azonyathela amadimoni qala ukuze mayefika afike indawo esingcwele lokho enikwenzayo ke amaNazaretha ubabe besekucelile ukuthi uzokwenza so bekuyoba ihlazo ngempela ukuthi kuze kufike ubaba ezokwenza nina bengakaze nizokwenza so ngibonga ukuthi ingelosi le efikile yakhuluma kini ukuba nikwazi ukwenza ngiyabonga kwale inkosi ngiyabonga mkhanazi uthakatha kahle ngokuthakatha ngizwe laNkulunkulu ngathi ngaqhubeka thakathi ba kodwa nje mawuthakatha ngizwe laNkulunkulu elizosiza abantu futhi liphilisa abantu so ngathi ngaqhubeka nabo nisazobuyela emakhaya uNkulunkulu azanibusise nala nithathe khona uNkulunkulu aphinda amilise futhi anisimvula aphinda phinde la nithathe khona ngiyabonga kakhulu nomndeni wami ukhona wabamyeni uzongisupport ngiyabonga kakhulu umndeni wakaZulu ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu azanibusise nisazobuyela emuva afike nasemakhayeni nifike ibusiso ushimba zankulu ngibonga Izinto lapha phakathi esingeke sikhiphe mamkhulu wabaZulu bakulandele endlonkulu. Amafeje bese mama uNkulunkulu sabheka sabuka ukuthi hayi uzofika phela uba isilo sethu amen isilo sethu ubususifakela kulo basket sinamafeje waso amen sithi halala usenze sazidudla amen amen bangcwele intethelelo yasentendeni ithi uNkulunkulu undlale umoya esabatheni amen bese uthenga udrink amen mama kunenxa zonke temple ngaphansi kwababa umshumayeli uSithole bathi mama uzobona ukuthi uzokwenza njani lapha amen siyabonga
Uzomkhulu ke lapha mamdlunkulu lapha esiphethwe khona. Ethempeli elikhulu lethu eliphethwe ubaba wethu sonke ubaba uMfundisi uKhathwana. Isiba ke leli isiba temple lapho kunomuzi kababa khona. Lapha kade babe esivakashele khona ngalowanyaka. Bathi laba bantwana basesiba mama uNdlunkulu uzombatha uya 14 amen. Bese ngoba wona umama wesizwe uzokwenzela abantwana bakho amasaladi inqwaba. Bese futhi phela masifika lapha mama uNdlunkulu sobe silambile. Umama uNdlunkulu na ubanana uzosamukelisa wona amen. 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 Sinabashu yasesiba tempeli besicela ukuthi uMaMdlunkulu wethu uMaMdolomba simthengele nansi i-draw enhle emhlophe njengenhliziyo yakhe. Lo mthandazo uphelele ngaphakathi esigodlweni sasemachobeni kanti lo mbiko belwethulelwa inhlaka production. Inhlaka production ikuthatha ikubeke. Siyabonga.